Ja imam ideju. Svojim komšijama, Barankama i Baranima, ali i svim posjetiocima ovog primorskog grada, vrata je ponovo otvorila renovirana Ideja prodavnice na dobro poznatoj lokaciji Bulevara 24. novembra, uz osvježen dizajn, proširenu ponudu, prijatan ambijent. Novine su i 2 self-checkout kase koje će omogućiti novo iskustvo i bržu kupovinu. Bar je za nas posebno važan jer Ideja ovdje ima snažnu vezu sa lokalnom zajednicom, a kupci nam godinama ukazuju poverenje. Iz tog razloga, povodom otvaranja renoviranog objekta, za njih smo pripremili niz pogodnosti i iznenađenja. Veoma sam ponosna na novi izgled naše prodavnice. Sada imamo još pregledniji prostor i prošireni asortiman, pogotovo na sektorima pekare, svježeg voća, povrća, pakovanog mesa i sektorima funkcionalnih i dijetetskih proizvoda. Posebno me raduje što Ideja i ovom prilikom pokazuje svoju posvećenost zajednici kroz projekat i humanitarnu akciju Korpa dobrote, Ideja za dobra djela u saradnji sa NVO Žene Bara, tokom koje kupci u narednih 10 dana mogu donirati proizvode koji će kroz narodnu kuhinju doći do naših sugrađana kojima je pomoć najpotrebnija. Od srca čestitamo Ideji novootvoreni objekat u Baru i nadamo se da će kroz ova vrata izlaziti samo srećni ljudi kupljenim namirnicama po pristupačnim cijenama. Također, veoma im hvala u ime svih nesnađenih o kojima brinu Žene Bara na plemenitoj ideji da u svojim objektima 10 dana budu ovakve korpe humanosti u kojima će biti postavljeni proizvodi koji će pomoći u radu narodne kuhinje. Trgujem svaki dan ovdje, jedva sam čekala da se otvori zato što nam je blizu i zato što ovdje imamo sve. Posjetite nas, uživajte u novom ambijentu i unaprijeđenoj ponudi i naravno priključite se našoj humanitarnoj akciji. Imam ideju i kako da uljepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja